iti drama ama ng biyanang sa baliman na nakapadasan timang ganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Rose May Santiago dita Singapore, Dimple Ganuelas, manipod mat ni Rox Bravo, kablawan na ni Mamang na Loling Bravo, dita Kalinga. Kapadasan nga rod ni Kabsat Janet, saan napod no anagan, tintay patangatang ay drama ita. Kastoy ti kunana, Dear manang biyanang, adda ka anakak, anak ti kabsat ko iti kinabalasang. Ket no mabalin no anya ti kinaugalyan mi idiubing kami, iso ti may pakat kenkwana. Gapu iti panagsikog ti kabsat ko abalasang, kas taunay apan ng dilaw ko kenkwana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, adda kayo matnida? Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya? Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Ayun nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangted mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan samang ngamin sa balya pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon dahi ang tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan kay anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kanto mo ilaang apo. Sana balay, tada kami kini antim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot ka. Katsikamat ni da, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka na nako. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga Rod, mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet, kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat-daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak Roman. Maminanumot nga ibagakken kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta. Jak makiasawa. Pulos. Isungay tapay laang paayan kan Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten Janet. Ang oren mo kasta. Sa anak ama pukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ang agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainen no kasta sarungkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman Roman. Inak manan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patsag ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Uro saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat ang itidaduma babae. Nalaing dang agpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam. Pasot lati pa ng subok dati kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya dayja Janet. Kano nagadun ti binasta dayja babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay bak na ang ti kaya na. Basta aring maklap tananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na kinkwana. Isolaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayatek lata nga oray supla-supladaan nak no maminsan.
Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na dito balayaw. Pinagawid mo ka numay. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arodam ng agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay saus, nariga at ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkadwan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay ket, anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalam di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ah. Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may ide? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiril rilo may. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idida kami tubing, napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi, sako. Pati tsinelas mi, abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpausaryo kanyak. Pinutad yu laang, tadakkel ka nga rod. Ay naanak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day tangarod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang agatang iti gamit tay tanga ubing. Urnungan nyo kay di ti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip tagawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga ron ta pinalubusan dak nagbakasyon. Kat, anya dagita sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyon gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutom mo Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagchinelas iti napintas, pati sapatos kaawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat no mabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka mo, Nida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat amakita na nama iti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito puder me kininanang. Iso nga damo siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan na gito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Damok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawan mo problema iti dayta. Saan mi abaybay ang anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon. Ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun.
Patpat siya na kita lalaki. Iti kasta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to anasinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie, lola. Tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon, wan. Di na pa'y kayat nga agsapato,sak. Kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rud amo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutub ngarak. Mading amin tirik nak amaungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro tabumaketen abalasang ni antem. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anyatan mo yun. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang na na. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Oh. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan me ay dubing kami. Di yu spoildan man na itang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Dagmat. Exercise mo matlang, dayta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, ta narabaw la siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapudnoak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga arma. Ni Janet lang ti kayat ko nga arman, tata. Anya, agad di nakangarod kayat, Roman. Kan may sa di nakano kayat ti makiasawa. Ti kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito, nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa ngay minom ka? Alala, sumra ka. Basilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabainan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitanak. Lablabanak. Ay, ayatek ni Janet. Ay na, anak ko ya. No di mo kaya ti mapababainan, sarda nga mo nga raarmon day Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang, ti kahit ko na lang. Awanan, ti sabali pa'y. Ala, awam mo luganan nga gawin di jay lugar mi.
Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay, kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo di nangon na titibuok ko. Namok kumakas di ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaon na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin kong arkila na tricycle. Barang at damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, nay mo samot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Agpasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga roda. Pag naakon manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo ta na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la nga roda na di na oras. Sapay saan nasalag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay, na. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangit. Ibagam ano anyat napasamakan ka na ko. Nanang! Danang gundaway kanya. Anya? Asino? Diyak ka, mama. Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko. Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Apay na pasamag ti kastoy kanyak. Apay yan manang. Anyat mapaspasamak kan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway da kan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak kadimat abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Asino? Ada ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Nakil tiatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Ngam itata nagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wan, tanabayagan adi ka imay iji balay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man-mano makadi-ofak. Umayak ko mga rod ita iji balay yo, nga imay kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga? Di ka maawatang, Janet? Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramos kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil ngay bagbagam.
awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka, Roman. No ti ammom kat agdarumak, gapo iti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo nam tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak, Roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga agkursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampanta siya, anak. Nasakit ka aklunin, Roman. Ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidot tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel ngamin ti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo, anak ko. Ha? Tsak mo't kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo, anak ko. Nanang, kasano nga ruday to yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makam mo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay akas ti tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin ta nagsarda nga tricycle iti batog ko Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Aling, mabalin ti makisaritaken ka? Apay manong, anya ti bagam? Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak, kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin paguli mo ikan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agya manak tarasarakan ka. Sapay kumata mapakawanak. Dinak kumawa paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawanak laki di. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Iso akas jay tinaramid ko. Tsak ninamnamang agbunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko.
Iya! Kasla nagtupak ti nga bantay kanyak iti daydia gundaway, tadyak pulos ni namnama akasjay ti maamwak. Kunak nga ikidumak kumalatan tagpay kasar iti ama ti anak ko nga uray saan ko nga ayayatan, tapno sa anak la maibabain, nga manyan tadamet gayam pamilyanan. Ket gapoy ti daydia napasamak kanyak, ado ti naamiris ko, abidut ko. Ti panang lalais ko idi iti kabsat ko, gapoy ti panaganak na abalasang. Isa narigat gayam at talaga ti manglais, tadite ammo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Kat ita si syaklatan namang bibiyag iti anak ko, kat impatag ko nga oray kasjay ti napasamak. Alakastan, ti gayam mo, Janet. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.